Habaikran biginong patay kubor uba sanbor sulai ulong bauladab banpa ekisiti show chairman kalau commission justice Ritu Raj Awasthi bat penpau balada pentrekam ya ka uniform civil code UCC Meghalaya kan kata ekariti dastur jongjat benrio ke berana kejela bat kan tuklar ke jinglong kerpang ha ka bedai bat ke jinghiar pateng ke ba kejela ka aish khon kentai ulong bakum kadak ban pensanam bat pensarong ke jinglong kerpang ka Meghalaya kat kum kariti dastur ka balada nadu menchua Kesorkar pedeng kadai ban pelat ya kejing pentrekam ya ke UCC ha Meghalaya bat ong bakino kino kian ba pentrekam ha pokari India ki di ban long kian ki beda ya riti dustur kam tam kiret pat jong tan stelam mingi ubasan bor sulai ulong ba kesorkar pedeng keladap ban pentrekam ya ke CAA bat kala pelat ru ikjaka ki bahap kejing kemi ki ulum bat ya ke UCC ru amdai ban pentrekam ikjaka ba syong ki ulum ha Meghalaya Ubasan bor sulai ulong buladat benda selok ru bat Menteri Rangba Kejela Asam Himanta Biswa Sarma ubelong ru chairman jong North East Democratic Alliance hak bede ke UCC bat Shen on Nature Delhi ban penpau kinong yalam ke BJP ban om pentrekam ya ke UCC ha Meghalaya bat on ru ban buat dian lor ke jingdawa ban pentrekam no ya ke inline permit ha Meghalaya bat ban pendrong ya ke ketian khasi ha ke 8 schedule jong gariti sensyari bat belum malagum justru kalau ba ni hande apo Meghalaya apo North East ane po state ane jela jungi gelong ba yangi la kudup apo ka section the constitution kabamut kabakongsan ang tu gelong ba kade ban yada yangi kiret pa te kila bu kerpang ni apo kata ka umbrella kane kata state to ka section nomor ba karukom im kurukom bam kurukom di kurukom kata culture kajungi gaya hair babat giwi de tu kan apa di istilah Korea de kumbalong ka CEA hal kapur ka ba ladun ka dila notify ba menteri kami ka CEA de nagaliang kajonga kumu nomikmat at kapur na apoy haru del hero bandra memorandum bandun bor ya ka office jong PMO office mun ka office jong prime minister malai kedo marhmat yo Amit Shah ji home minister ro kan habai ni ka si kang kumju ka ba ni kwa ba kanum pentrekam ban exam dan ni banweng ya ka napok sexual area mun dang ni jaga ulum kejungi ko ba stil di lajungi ba accordingly hadin ba ngalayat ba jong chairman jong Canada Dr. Himanta Biswa Sarma wa chief minister jong Assam ubadai ru chairman jongka BJP jongka neda ngalaya keren sabadu nang tu uru la recommend bat ngala poi bat cedo deni tu ju yang komentaru hari mengalaya pej bah ba gini nomor chan gitu kan ya study ba kan dengan UCC kam ya ha kan makala kita ya kan ka customary law ka sini customary practice ko bengi ong mo nadu ka kami yang sem ka kam songkha songman karkom im kabam gadi akor burom gati brio ti blay bungar ter te kham tam ngi lik je brio gadi ka kerpang ba ka khamnya ka ba ni follow la ni ya ja ta ka material system akaba ni burom ya ki ka kumi ni aja chaka kumi ni aja chaka sekalong kumi ta gaya per ba telada pentrekam di UCC kan kata sebun dapion di Balang hagi Balang ba per kidan ki ba ya ki penya tho apo ki Balang ki badan apo ki Balang dan ki bomde apo Balang ki badan ka nyam tenrai ki penya tho lang ba komite jo nyam tenrai ko kumtar ter te ladakan ka UCC ka trekam gumut ka snatch away no ya kita ki kirukom praktis agak dia di Balang ne kepada yaki agi bomdai di Balang Kristan mod karukom sensar agi nodu ki dorbar snong dorbai ma agi dorbar sim kuntar ter mundon su liberty kacing lailu yaki begini sensar lailu kan kata angne kata kan kata semua dengan asu semua ngasu long concern ba ya kan te harin tu nilai rai harin iski nilai song bat menin hing apen ngapa no ya ka city syau Shri Ritu Raj Awasthi ubolong
chairman jangka Union Law Commission. Te ngala de keren lu ba Dr. Himanta Biswa Sarma te urula ong ban pai city. Te kang bukum baro ga si nak yang jong uru kumu chairman ngala ya keren menin. Ban ngala batai u ngala pa ga city utan ngala ayu ngala ada bosop usau ya kan city kenal yang jong uru urula ong whenever I go to Delhi persilingan lo yang juga saya kan Dr. Himanta Biswa Sarma. Kalau kita bersetunat, bagi chairman lo badai napa jangan ada NEDA North East Democratic Alliance kemudian aku juga hal juga setri kasuk bahengi nomor ba udah mau udah ini issues concerning ya issues kebakta ya jelah. But kat kum parti BJP kaba kum MLA juga BJP ngaju ya lembah we do consultation baru Dr. Himanta Biswa Sarma yang awit ba buromba berkat kibaran ki issues ki bala ki badaihi ki barang genuine used to take up through number long very powerful hopefully ba kanum sab age kum bagalong ay si galong success bagalong pertreka mapo accessible area lani gini ki jagaru ulum gijongi bat kanero kalong kumjuhi kabangan ya fight tooth and nail, but hopefully jinyakan baru Dr. Himanta Biswa Sarma menindru kalau keba IMC keba uru don ke Sokia kalau macam ni keba ya tu utip ha nama udah yu napa Guwahati na Assam utip ba ya region gustur ni hasil hopefully ba kan solong kunju iba kan long extended apa pasti macam ni very soon akin isi ngala persangro ban bupor with issues kepada ya state di Barakawai agak beri konsumsi agak beri with issues ngan selit jadi ngan sayo ya keren yo buat appointment baru chairman jangka law commission ru baru union minister jangka law dengan sisi kepengalai kumne ngalapun poin so chief minister Junging lu Konrad Sangma ji nang taru baca i law minister juga Steve Jungi i Dr. Amparin Lengdok.